Мынакей жанагы эң чоң гостиница, эң кооз, эң чоң гостиница Абу-Дабидеги деген ушул ичинин баары укмуш экен. Эми башкасын айтпай эле коеюн. Жана көргөзбөдүм ба, анча мынча дааратканасынан бери көрсөттүм го. Андан чыгып келип, мына эшигин алдында момундай болгон фонтандар турат экен. Мындай пальмалар өсүп турат экен. Мындай заңалар турат. Андан булар турат экен. Сагын. Ana menkiler göz yakta. Andan beyakta mınakay dağıntıların dağı girişet yakta. Diyağıda fontan iken. Fontan morikler karangıda svetomuz doğulu arganday sürgü atıp durat iken. Bular. Adına mol men dağı arganday sürgü oldu. Sağ Emese benim pametim toluk kaldı. Makulanda. Kuşunun bağırın. Facebook'a yükteyim. Özüm nemesine yükteyim. Şimdi ne teke? YouTube kanalıma. Eğer YouTube Center ruhsat verse. Makulanda. Bağırın ardışınday. Yaşına kaçırırdı. Görgün nasip olsun.